Ove godine sam učestvovao na 2 turnira u Nemačkoj sa svojim golubovima na Letačkom kavezu. Prvi turnir je bio početkom jula meseca u jednom mestu Langenschwarz u blizini grada Frankfurta. To je bio internacionalni turnir na kome su učestvovali golubari iz svih 7 zemalja članica EFU-a. Znači, bilo je takmičara najviše iz Nemačke, zatim iz Švajcarske, Belgije, Holandije, Francuske, Austrije i Srbije. Tu sam osvojio prvo mesto sa vršačkim prevrtačima u Roll Timler klasi i drugo mesto sa Birmingham rollerima. Prvo mesto mi je umaklo za samo 3 boda, ali s obzirom kakvo je vreme bilo, kakvi su uslovi bili, bilo je zaista teško i zadovoljan sam i sa drugim mestom. Na drugom turniru, 3 nedelje kasnije, u gradiću Bad Fissing, u blizini grada Passaua, koji je inače gradić u kome se svake godine održava južno-bajerski turnir. To je jedna oblast, odnosno jedna grupa koja svake godine održava svoj klubski turnir, znači nije internacionalnog karaktera, ali se pojavljuju i takmičari iz inostranstva, pa sam na njihov poziv otišao na taj turnir. Tu sam ostvario još bolji rezultat, naime ostvario sam prvo mesto sa vršačkim prevrtačima, ponovo u Roll Timler klasi i prvo mesto sa birminghamskim rollerima. Inače, ako se zna da je ova takmičarska klasa i najzastupljenija, onda je prvo mesto svakako veliki uspeh. Pogotovo što sam ja bio najudaljeniji, došao sam sa udaljenosti od 1500 km, što su oni znali da cene svakako, i golubovi su morali da podnesu taj put, a ovde kod nas je bilo veoma toplo, a tamo je bilo izuzetno hladno, tako da i te promene su uticale na sam rezultat, ali u svakom slučaju uspeo sam da se plasiram, da se kotiram veoma visoko. Što se tiče mojih prethodnih rezultata, moj najveći uspeh je prošlogodišnji evropski šampion za Roll Timler klasu sa vršačkim prevrtačima, kućni let i nekoliko prvih mesta u našem klubu, znači prvak Srbije za prošlu godinu sa Roll Timler klasom i za pretprošlu godinu sa Mardinima. Međutim, ja bih ipak rekao da je meni najdraže i da je moj najveći uspeh to što je vršački prevrtač svrstan u kategoriju sportskih golubova, jer je on od prošle godine priznat od strane EFU-a i od tada se takmičimo zvanično sa tom rasom u okviru Unije evropskih prevrtača. Zajedno sa